Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulit kari bhoi mentakasngi ki layok ban kem saya arngut ki suba donjing yadei bat ki saungut ki bala syakem hadian ke jing bethai bom hatem motor haka khandai tarik leber ha ukur wo kubor mentakasngi USP kari bhoi ujak pal sing dhanawa ulong bahadian baki latok kit ikini ki arngut bat yaki weipat lalap bakaseng Henyutrap National Liberation Council kaladon benta banyalam bakla ya kesan perkhat jong ki samla baluilui kenang baki kam dawa pisa bean jong kani kaseng kindang beteng bed. Ki pulit menta kidang wat jingtip laki don na em ki bakershan pisa ya kanika seng bat ladalap ya kinu kin sasya penshitom kat kum ki kendon an. Ki pulit kile thuru bala penrung ya kejing ujor habede ba kejing penher ya kalama jong ka HNLC haka surok ba National Highway Haribhoi ha ubnai nailar ar hajar ar paulai. Nalor kata USP ulaong baya baro ki kambe an jong ka HNLC la penyat ling ba ki rensan social media. Ulaong baladadon kinu ki bayok khubor na ki HNLC kide ban pentip syaki pulit bat hakajuk kapor ban khang no ya utu mobile number lani ki weipat kilat kelenti ki ba ki HNLC kala penan kam ban ya keren bat ki. Hakani ke sngi ki pulit kila pelat pat ba ya ke ke baki kam baka de ke jingya keren hapdeng uwei usamla na ribhoi ubala syakem bat uwei ubriu ya ubala keno ba udai military commander ke HNLC ya ubala tip kerteng kum usan bor pala.